روزان ملک عرب حاکم معاشر کو گر سچ روزان ملک عرب حاکم معاشر چھس مدینہ راجدانی مہربانی چھس مدینہ راجدانی مہربانی ہاشمی چھم خاندانی دفتر سچس سور افسر افسرن ہند افسر کس جناب حضرت محمدی تو یاد میں دپیو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو دپن بچس حیرت بادشاہ بچس بنچم وزیر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فاروق اعظم ہرچم وزیر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تو حضرت میکائیل ہر بادشاہیت سلطنیت دفتر بن بادشاہیت سلطنیت دفتر دفتر سچس ژور افسر افسرن ہند افسر یعنی جناب حضرت محمدی یارگار چھس یار جانی مہربانی از یارگار چھس یار جانی مہربانی ہاشمی چھم خاندانی ہاشمی چھم خاندانی اک وزیرہ چھس یوانی مشورہ رت چھس دیوان اک وزیرہ توجہ یعنی جبرائیل امین علیہ السلام چھو یوان مشور دیوان کمس رسول کریم اک وزیرہ چھس یوانی مشورہ رت چھس سچ روزان آسمانی مہربانی سچ روزان آسمانی مہربانی ہاشمی چھم خاندانی مہربانی از مہربانی آئی اک کتابا باحسابا سوزنس دبن آئی اک کتابا باحسابا سوزنس یعنی پروردگار عالمین سوز کلام الہی قرآن مجید آئی با حدیث مبارکس بچی فرماون دپن 30 ورین گو قرآن مجید نازل رسول کریم اسپیٹ کچن ورین 30 وری لگ قرآن مجید اس یعنی سوز پروردگار عالمین مگر آئی با بیزے کچھ اخ آئی کچھ آئی ز آئی کچھ آئی سورہ مبارک ہے آئی با حساب کتاب کس قرآن مجید با حساب یعنی مانے گو پت یہ چیز یعنی یہ سمے 30 پار کس سمے با حساب بمانے گو یہ چیز قانون چی کتاب بنے مکمل یہ بنے مکمل کتاب وانچنت آپ ترنش بات یہ گو قانون لاگو تو گو تاکہ یعنی قیامت استان آئی اک کتابا
باحساب سوزن سائی کتابہ چھئی قرآنی مہربانی از سائی کتابہ چھئی قرآنی مہربانی از ہاشمی چوم خاندانی خطس سالس آسمانی دوستانی تتیچس وش ناد خان کیا چھواس ناد خانس کیا چھو نظر آبا سمجھ خود سالس آسمانی یعنی آز دراو یہ روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج امیک سفر کرنے خاطر درا معراجس دراو نا کت آسمانی آسمانون اندر گونا سیر دوستانی تاتی چھس دبن کیاز گو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آسمان اندر دبن یاران چھستا یارانس گو آز یارانس گو اما یہ یاران کا سوچ چھو چھنا وچھنا ناد خان چھ فرماوا ناد خان چھ لکھن دپن یاران چھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پنس پروردگار عالمین امک چھ دوستان تت امک چھ یاران تت کمس ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ آسمان خود سالس آسمانی دوستانی تشواتن لا مکانی مہربانی از تشواتن لا مکانی ہاشمی چوم خاندانی اشونی آگ جمعت المبارکہ ات معراج عالمس پر بیزے زتی لگن تم چھنا دنائی ون ترین جمعان وونتائی معراج عالم یسی لامکانی سلسل یہ چھس میں ون تیہ دستی سمجھ کار انشاءاللہ جمعہ دا کرا پتی تو پانائی سمجھ فی الحال پروز نات آزا یہ لامکان یعنی من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا ووت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پتہ درام مسجد اقصا پیٹ ستن آسمان حسین سات آسمان تائی کرت مگر فرماون حدیث مبارکہ سندر دبن توچھا معلوم یاد تھجو اگر پیو پر ضرورت بتی آمی وقت ونس موقع جمعہ دو تو گو ٹھیک ہے اگر نہیں یاد تھجو دبن اکی آسمان پر 20 آسمان استام پانچن ہتن ورین ہز وات اگر یہ نیر صبح انسان پائیدل نہ کر کھون نہ کر چون نہ کر تام نہ کر تھاک نہ کر کیا پانچن ہتن ورین روزی لگاتار پکون یہ کوتا منزل کڑی دپن یوتا منزل چھو اکی آسمان پر 20 آسمان استام فاصلہ دپن یہ چھو آسمان پر آسمان استام فاصلہ آسمان کوتا چھو بور پر دپن تیشن پائی تیمک منزل یہ چھو فاصلہ دون درمیان اکی آسمان پر 20 آسمان استام پتہ آسمان سار کرن سکوتا چھو تچھن حد امی چھ 7 آسمان کس امی چھ پار کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پار ام پت چھ لگن مقامات کیا چھ لگن انشاءاللہ نجمہ کرو بیان یعنی ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا
پت لگن یم مقام اینڈ کعبہ کوسین او ادنا اخ نقطہ تھا بہ بیان کر فی الحال اینڈ کعبہ کوسین او ادنا یعنی دپن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پروردگار عالمین گئی پانوے ییتیا قریب ات معراج رات مز کعبہ کوسین چھوانن دون بومن کعبہ کوسین ییژا گئی نزدیکی ییژا دون بومن درمیان یہ جائے ہان چھ یہ روز فرق یہ روز او ادنا یہ گرامری لحاظ آسان عالمان فکر ترن فیس بک مولوین نکی بیمانن عالمان فکر ترن زانن والن ایمان والن اچھی لیکن علماء دپن اس ادنا لفظ یہ اسم تفضیل اسم تفضیل کو گرامرس میں سو چیز یت زیادتی آسی یت میں زیادتی ہوریر آسی ہوریر ونو یعنی او ادنا دپن کعبہ کوسین یہ تو رود فاصلہ قرآن مجید ونن دپن او ادنا دپن نا آتمن زیادتی کرت ام کھوتی کام یا جائے مقامس ونن ام کھوتی پتہ عارف حق انداز لیکن عالم بی انداز لیکن ام چھ انداز دپن پتہ کیا بچو وت یہ چھ سوتا اڑان تہ چھن خدا دپن ام کھوت تہ گئی نزدیکی پتہ کیا گو انشاءاللہ الرحمن یہ کرو جمعۃ المبارکس پہ یہ کرو برونکم بیان یہ پیوم ضمن نقطہ یاد دپ تہ تارن فکر کی یہ مقام یم کیا چھ ام پت آسمانو پت چھ 7,000 پرد تم پار کرن پت اچھ مقام لگن کیا چھ لگن واتی واتی کو دیا سمانی مہمانی وات کو توجہ واتی واتی کو دیا سمانی نات خان لیکن حدیث مبارکن من یلی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی پر دراو گوڑنک آسمانس اندر یلی ووت اتیس ملائکہ المقربین بیس انبیاء کرام مزاتی انتظارس دویمی آسمان تی تریمی آسمان تی ژوٗرمہِ تی شیٚیمہِ تی پٲنٛژمہِ تی سَتمہِ تی سَتن آسمانن من سمکھے 7 انبیاء کرام تہنٛد کرو ناو بیان انشاءاللہ بے ملائکہ المقربین اتوس پیوان آسمان کس دروازس دستک دیون کھوڑوس گسن آلو ہے کم چھو یوروس ونان دپن اوس انا جبرائیل بس جبرائیل امین علیہ السلام تور ونان بیچا کاس دپن محمد توجہ چھو نات خان دپن وتی کتیا سمانی مہمانی واتی کس ہے وتی اس لوگ انتظارس ملائک انتظارس انبیاء کرام انتظارس ساری چھ دپن اما مہمان کس وات مہمان یہ نات خان سن وش نات خان چھن ہن تمن نات لیکھان کی یہ گوڑ یوان پان سر نظر تراوت علم پڑھت چھنا واتی کاتیا سمانی مہمانی وات کو راسس ونبانی مہربانی از راسس ونبانی مہربانی ہاشمی چھم خاندانی مہربانی یہ فرماوان زبانی تی بنانی در
دپن یہ زبان مبارک بیان فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تت ونان حدیث مبارک یہ دہن مبارک رسول کریم درو کلام ات کیا ونان دپن یہ تاجدار عرب و عجم ونان زبانی دپن تہ گژھان حدیث بنت تہ گژھان یہ فرمان زبانی تی بنانی در حدیث بھول چھسنا عربستانی مہربانی از بھول چھسنا عربستانی مہربانی از ہاشمی چم خاندانی یم وچھان اخلاق جانی تم کران چی زو فدا ناد خان وانا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمو لوکو چان اخلاق مبارکہ وچ یمو چان اخلاق مبارکہ تمو کور پا زو فدا سے تم بنے پا چانی تم بنے عاشق تم بنے صحاب تم بنے کائنات نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اکی دو اکی تشریف نیون بچ سمکھن کافر مشرک یہود و نصارا یموی منز اس کام فرماون اکس جائے اکس مقامس ووت اتی آئی تھکاوٹ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امو دیت اکس جائے سوت ٹیک لگو انہیں تشریف تھوک اکس دیوار جائے سوت یسی آتی بسانا سی خاتون دپن یس کافرہ خاتون کیا امس پہ نظر تاجدار عرب و عجم جناب احمد مجتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیوٹ میانی جائی سوت امس کا سٹھا شرع ابن ہائے نعوذ باللہ من ذالکہ یہ جادوگر اگر امس نظر پہ اسکن خبر کیا بائی امنو صحابت کافرن دپن اس امس دپن نعوذ باللہ امس چھو جادو کیا چھوس یا سا چھو ان پنی جادو سوت ایسے لوکن مائل کر یا یہ خاتون دپن ام تھے سارے داری درواز کرن بند بیٹھ اندر کن کیا بیٹھ اور ربی ذوالجلال فرماون ٹاٹی محبوبہ چبیوٹک ات مکان سود ات منز بسان بزرگ خاتون یہ چھ کافرہ خاتون امس گو برداشت چون ات اسنز جائے ہند دیوار سود تشریف تھون یا جال جالا انکر سارے داری دروازے بند مگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امکر ظاہری داری مکان چی بند مترائی امسز دل چی داری مترائی امسز تاکہ محبوب انتظار کر یہ خاتونی فرماون کیا ٹائم گو داری دروازہ بند کرنے پتہ امس خاتون کیا گوس کیا معاملہ گوس امس چھنا بزیدی ربی ذوالجلال دل چ داری تراون یا یہ ہپر بس واز در خدمت حضرت محمد پانے سلام تہ کرن خیر پاک تہ کرن پانے کرن بیان دپن ٹاٹھ نبی یل تہ یت سی تشریف تھو میں ناز گو نہ برداشت کیا یاز گو میں ناگوار بس چھس کافرہ خاتون لیکن وہ نہ میں ترن فکری بکیازِ آیس یوتن تاٹھی محبوب ون تہ آیس پرناوم کلمہ ون
پرناو کائنات نبی نے یور بدل کان چیز ونان یعنی ام کر ضد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رب فرما امس تالہ ضد کرنا سی یہ تالہ پن پن امس ضد کرنا سی تالہ ام کر مکان چ داری بند مگر تالہ اس خدائن سن ام سے دل چ داری ال یا آئی بنی مسلمان ام پر کلمہ ام پر نات خان ونان اتھے پٹ واقعہ کہتیا اگر بیان کرو یہ گھو تھی یہ ست پہ رات میں پائی تھی کھوتو تھی آئی وسا سوئی نا یس ون کالچن 10 بج پات لہذا کرت انشاءاللہ رحمان بنیم نا تہن زیادہ ٹائم گو میں چون 9-10 بجے تام گو ٹھیک نا ایسان چھو مگر اتنا کنس بش لگ اتنا نیبر نیرو بات کھین باللہ چھو اتنی ٹھوک جاؤ کیز تہ دسو میں دعوت چاہے بہ میروائی چھسا مولوی صاحب چھسا مگر دعوت کرو نا بہ یل آس تہند لولہ تہ تہ چھنا بہن میانہ لولہ پتہ بیہمو أسۍ ساری نبی صٲبنہِ لولہ چھنا گۄڈٕ یِمو پانہٕ ؤنۍ لولن پتہٕ بیہمو ییٚتٮ۪ن نبی صٲبنہِ لولہ چھنا انشاءاللہ لوٚت یوٚتانۍ تۄہہِ عادت گژھِ مےٚ چھُ پاے تۄہہِ چھُو کمٕے پہم عادت مگر کرہو وۄنۍ لوٚت عادت انشاءاللہ پتہٕ گژھن اسہِ تہِ دِلچہِ داری یلہٕ گژھن نا أسۍ تہِ کرو دیٖدار حضرت محمد یم وچھان اخلاق چونی تم کران چیزو فدا تم بنان ساری چونی مہربانی از تم بنان ساری چونی مہربانی ہاشمی چم تیاس یادی ضرورت برونٹ یل صدیق اکبر سندوس چلان سلسلہ اس نا صدیق اکبرن وچھو خواب ملک شامس پت گو تعبیرس راہبس گو تعبیر بوزن خاطر تم دنس سانک پیغمبر آخر زمانس ایمان پتہ یل آو وہ دربار حضرت محمد اخ روایت چھ کائنات نبی فرماون اے ابو بکر صدیق دۄہے چھُکھ یِوان مجلس منٛز بنزیا سون چھ اخ روایت دپان سُہ اوس دۄہے مجلس منٛز گژھان بیس روایت من فرماوان دپان ام دپ ٹاٹھ نبی بے بن چون ٹھیک ہوئی بیان ایمان معجزہ کی اس نبی آسان تس معجزہ آسان اگر میں کی معجزہ ہاوک بان ایمان بان لکھان حدیث مبارکس من کتابن من بیان درج دپان کائنات نبیین فرمو تبسم اسن یت ونان چھنا اچھا ونان تبسم یل نبی صوبن چون تو میون گو اسن نبی صوبن گو تبسم بی گو تبسم سو یعنی لبہائی مبارک گملاونیوت یعنی تھوڑا واش دند گسن بوزن ین اچھا ونان تبسم سون تچ ونان اسن بی پت بیاکھ کیا تھام اسن اس نا بوڑ چھو یوان ون بیٹی نا ٹھاٹھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیا یوس تبسم فرماون تبسم گو وٹھن دونوں تھوڑا بہت واش نیران یم اس پت زونی ہند پہ چمکان اگر یہ اندر دندانی مبارک تھوڑا بہت نون گسی ہے تم پہ نیران زن زون آسان تابان اگر نا دندانی مبارک تھوڑا نون گسی ام مز یوت نوران نیران علماء فرماون دپان زن زون تابان زون زن نیران این گٹ مز تبسم فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دپان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معجزہ وشکا دپان اہن ٹاٹھ نبی تیل کیا تیلی ان بہ ایمان نادیدس کیا سودا کر باز کر دیدس بکر کائنات نبی تبسم فرمائیت ونن دپان اے ابو بکر صدیق کیا سو معجزہ چھا کمی یہ ملک شامس مز خواب وچھت
کتھ آئی سمجھ یہ ملک شامس مز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عارق وسن یہ گو حقا بکا دپن پروردگارا خواب وش مے ملک شامس مز مے ونمت تتہ راہبس تم ونک تمیک تعبیر ملک شام پہ ووتس بہ ملک عرب یہ تاجداری عرب و عجم چھ مے یہ ونن بھائی اورے چھس پکان ملک شام پہ یمس بس یہ خواب یل موجز وچن یہ موجز بوزن یہ کات یل بوزن اتنی پر کلمہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دپن ٹاٹ نبی ونی لگے بہ قربان ون گوس بہ چون ون پھیر بہ واپس ون آز کلمہ معظم یہ ونان یہ نعت خان دپان تم بنان ساری چانی تم بنان ساری مہربانی صادقن کر نعت خانی جانی جانی از یم صادق چھ نعت خان اچھ میں امہ نعت کے وسادت یتن معراج روز من جمع عاشقو کر نعت خانی جانی جانی از یم بے کرم سوئی مہربانی مہربانی ازک بے کرم سوئی مہربانی مہربانی ازک ہاشمی چھم خاندانی مہربانی ہاشمی چھم ماہی خوبان یاری جانی ماہی خوبان یار ہاشمی چھم خاندانی ہاشمی چھم خاندانی ہاشمی چھم خاندانی مہربانی از کر مہربانی